Koleat ke kamata lewa e tau konfenis me ka whaangongo I he watani ke whaet pe halotu pe tukuangi ki he tokon palemia ke ne hoko atu ai polkalama I he watani ke tau lotu. O tua mafi ko koe mautamai ka koe mautamai whaewane a Fiona. Mo whawhitai ke te koe I he koloa I mo ui pe mo I ngahi tāpua ko toa pe mau inasia I he mau ki whonuani ka o mai pule angani pe mau au sia I ahwa koloa koe whawhitai o ku mau ke whamu one o tua ngahi katoanga ai ngahi ngaue mo ngahi ngaue ko toa pe whaito ngani o mau ke whamu oni ki hano o whai ki mau tolu mo ke whak tāpua ki mai a Fiona. Hoa tā koe ni whawhitai o ku hene ai ek tokon palemia ka mai ho ek minister o ki hene ka whai ongongo o mitia I tongani ke whai hatala noa mai whi inasi aki ke ngai ka venga ngaue o mahu inga ki o mau whonuani mau koli ke te koe o me halau maali e lelei o me halau maali e melino pe whai ai tala noa I hoa taani I he lau maali o e totonu mo o whai a Fiona tataki mau tole o tua I hoa taani pe tuke ki keitaki mua ma ke lang ia he mea hano kotoa pe mau kole ne wafasi sukalais ko alo ka ko mau whamo ui amen kole ki he eikto kon palemia toke ta tanila fus malo ki ne tataki atu ai polkalama I hoa tani malo apito malo pia kua tape mo e to maf ki whai maha tau hio ta wao mai ki he ahoni whai tap ki ne afio tam tuigo tu powono pe ki tahine kuini whare haa mo he ofo pe whai eva tap ki pilis kalauni ko tau kala langa maho e ke whanua pe ko hufanga penga I whakatapu ko toa pe whaki me he ata mo lea ka ata ke whakahoko ate tau polkalama koe ni hangi pe ko mo mea I ko polkalama whakawike pe whoki eni ai pureanga press conference ke o atoa ngai whakamatala o whekawaki pa mo ngahi ngau e pureanga o ngahi mea ko hoko mau inga ki he kakai ke o atu pe ke mo ngau e aki ki ho mo ngau e whakawhai ngongo ke tukuate ngai whakamatala mau inga ki he kakai e whonua ka ki mui auraki ko e iparemia mo e konga ka uminisang nau I he conference ko ne saswe silanta taina tonga whahoko I hapai I he weekend e wha osia ki he wike kahau ko e tunga uke e whamatala ki system ko ni e potungai mo uina e hard press conference e he wike ku osi o ku lotonga whai ngau I kai pa kui tongani timi tokone a Selia ke whingai aki bea mo e potungai meiteki mo e potungai e mo ui kono whingai ke whakatonton mo whakafoki mai ai database mo health information system ko e potungai mo ui na hu ki ai kau whai hia ko ni wipi ko kau hekas na o puke ai database mo e whakamatala kono lotonga ngapi ke e ku mawene taimine ai situation report hono nima tu fai pia whamatala ki anai ko ngai lahi ko ngai ko oksisi e ko e fetaula ke ni timi ko ni mo e whahinga na whai hia I internet ba ni mai e fehu I ko ni ki he malu fe unga atongan ki he whahinga ngawe mo whai hia be cyber security pe tu ko yang ku e whai folau ki ai he ka hau ki kada ki wiki hoko mai ki Australia ke whahatala noa lelei ba mo pulanga Australia ke konga ko ni ko konga ni una tokon lahi mai ki ai ke whapapa o se fu tau lau he cyber security ka mahu inga heni ai ngahi mea ufika aki mo malu ai whonua I hene ngai whakamatala ba mene ngai koloa I he whamatala ka kui mau ke malu I ke toi malu ange pa koe ngai ulo tonga whaita minu ke heni pe timi ko e mi Australia ke nau tokanga mana mo whanau pia neu no tuku atu I he ongongo mo leti o mo alu live at pe I he social media platform ai lipoti au whanga tuku ai whakatotolo ko ia na whakahoko ki he whakatamaki ko na hoko ki he whakapuna sap I ti sema ko I wafe uatolo o lipoti ko ia na akakato ia neuhu I he press conference mo I kau whai ongongo ai ngahi mea koe ku iloi ngahi evidence pa mo ngahi whamatala ki ai pa mo ngahi findings pa koe lipole koe o stukuat mo ia I he ngahi website ta fito ki website e pot ngā ke ngai lalahi
pa mo website ai office paremia pa mo website ai kam taha ko Australia ko poate ko ki he malu mo hawa fe fono alki ai be Australian Transport Safety Bureau na tokoni mai ki hono fa hoko o nga ko ni na taki pe to ngania ai nga ko ya James Panu ai ko chief investigator na ni fai ai fa totoro na fa ke report i ulua ke pe ko preliminary report na tuangi mai ma asi wanoa wafa wanoa wafa pe na fai ke nga ue ia lulutai i tango na ma report i ke fai mo take immediate action fai mo fahanga ue ke ngai mea ku o haa ke investigation ko pa na tuku lewa toi nga tai mea ke fai whakalelei a investigation pa koe ni ko no tuangi mai ni oi report i pa na fai pia whatatau ke ngahi standard from Hapulianga on fine investigation o tatau bebe investigation in Australia po tongan o investigation in tongan in fire for tatau ki standard tatau be a investigation ko hoko ko komsoni ka nga Hapulianga ma mo ilope ku yai ka commissioner e tokonima o kuna tokanga nga Hapulianga pa kuna tong fa we komsoni ko ba na tutoni he we kosi e kabineti bana e famone na ngai contract a hawa tolu ko sune pe mo ek paremia ai una report ki e ek paremia ai komsoni ko bana e foto e tokonima ke na u kau ki komsoni ko ni ai ko sia tai ata pe tokon sea tenio fale pe me mi pare ki ai a toktasia a kau ola pe mo sa te ki a hio pe he ki a Katrina ma fatiaki ako ki nau tolu ia na nau whaiwha mo oni nau contract ki nau hoko koe kau commissiona. Koe temi koe kau commissiona, i he tau tolu ke nima, nau temi ta. Pau whango whope lau ke nau temi ua. Pato osi nau appointment. Koe ripot me potu ngai mui ki he mofitengi, koe kau puke fo oue ono nai mau, koe whakato e puke he mofitengi, koe toko walungiau fitu hiwa ni au mai ke taimini, pokot whane mahake toko taha, mate toko tolu. Ai ko mahake ni mahino tu lawa pe mate khata ai ko nyama ko ke weekend ni ai ko tonga tapu ni ka upu ke fanga ki vanima ko vava ko tonga ta hau ko ewa ko toko no valu pe fa ya apai pa ki o mai pe ko me he potunga mo ui ke kakai fonua ke mo mui ofi nga fale iko ko mai me potunga mo ui ki he mahake ko ni i he kabineti ko e ahoni na mautari ai ngahi totongi fo o e Klontini ai aku whaifo ki tahe totongi ai Klontini ai ko ngahi fi ka whai ngahi wha Klontini ki ngahi uta ai aku e whakamui taha ko ngahi totongi nia na tari he tahiwa hiwa fitu fufu o loa paku whakaukau bea pa ngawi ngowe ke hiki hake ki hatu unga e whakafoki mai ai whakamore koe ai potu ngāwe piko cost recovery ke whakafoki mai ai whakamore ai potu ngāwe i hono whai ai ngāwe koe nimo mea kou totongi e kakaiba mai ngai business i ke nau ngai container pa befo ke ngai waka utau mai ki tongani ngai waka tau ngai waka mail ai whai ke ngā whaka Klontini ai potu ngāwe koe tahana mautari he ahoni ai lau ai ko lao e ko civil registration and digital identification bill ai ko lao ke fika ko ngai record ko ki he fa ma ki fa electronica o ku mahino fuke to e tai mini o ko ke tala no ai ngahi potunga u ko na fika o aki mo tau nang ni ko vital statistics ko e fuke database e fa le mahakia ki he fa nau i mai fa nau ku fa ke he ya mo resita ko e fa ma anga pa koe ngai wheto ake he ngai mea koko tāna ki ka hono whengai nge whotutu ke lawa o tala noa ai ngahi tāna base o mao hangai whika o tono mga oni pa kai ke ngata ai ko hono liliwe ni ai ngai le ko ti ke alu ki whaunga koe ni whaka elektronika ana maltaria ai lau gani nai ke awe ke whalea ke whahama kai ki ko hono ua koe ko lau ki he personal health information and protection bill ai ko lau ko fika kia pa ngai whamatala ko ni tauhi e he
ngā mui mo whare maha ki ke kau maha ki ke kakai o mai no fui pare ma koe no hack ko no o malava koe e kau whahia hu ke database ai koe ngai whakamatala koe na nau hanga o puke ngai whakamatala koe whingai ke malu ka koe lango niu whingai ke whakamahino i koe ngai whakamatala koe ngai whakamatala tau ta pau whi mau ke malu i mo tau hilelei mo toki tukuanga pe ngai whakamatala koe ia whaunga moha uhinga o ku toton ka ke malu i koe ngai whakamatala koe ia e potongai mo ko hono tolu koe lao ki he ko tu ke lao inu ku mahu inga ai koe lao ki he money laundering the proceeds of crime koe lao ki mo koe lao e he wafe mata ma e ngai press conference ki mwana e whakamanato atu ai e lao fo ogo e computer crimes ai koe ni hanga e he lao fo ogo na tali whalelea o fitonge lao e ki mua na tala noa pe ia ki laptop koe lao fo ogo tala noa lewa ki ngai mego tau ngā ke tai mini ngai telefon to o mo ngai mea pe ki kau ia he ngai mea ngāwe o ilo he lao ngai mea ngāwe ke whai hia computer crimes koen aluinia ki he ngāwe koe ke puke aki nau tolu koe nau hia ko whai koe whi ave aki hore pa anga uli me koe mea mawinga lao e koe ni ke ha tau lao le lei ke pule i aki e mea koe mo malama ki e whai ha own investigation he mau mawhai ki ha reasonable suspicion o kua hataha o kune whai ngā koe ni i he tau wakai atu pe ke tuunga koe toka taha koe pai malama pe ai ngai mau mawhai ke nau whaha investigation o mau pe mawhai ta tau e he commissioner koe ni ki he tau i whai hala koe on pat meni ka bau tene maha mahalo o kua hahia o tonga whakahoko i he tafa aki o haa mai i he ngai mego o haa mai o kuyai o maha mahalo pau ku mahalohi whiunga ai lava pe mau mawhai o investigate hata e ilia koe ni money laundering the proceeds of crime o ko hin pa me o minister koe ni minister ki he tafa koe ni o e whakalaka wha ekonomika mo minister policy mo public enterprise ke na tokoni mai be o ka pau waha ngai whihu i ke taria i he pongpongi ka u tupe ke minister koe ni public enterprise pe waha kata MTET pe waha me tokange ki mo bata hopat ke tar whihu o ko hen pe mo e me hen na taria he kabineti whihu pa mo e singa koe pa mo e ATS i malama ka puna ki he tuonga ko ke tuk fa malala pe e minister na ha mere to ange ki he ngai business ki ba mo ngai ko fai ke ko hi ko ta hanga to ke ni ki ha to fai to ni ha pu nga ngai no ki ave ke ngai business ki ke na mo ye ka lo tu ko fa ma ke minister ko pe ko te ani fa mala ala ke ngai fai ni pot nga we ke pe mo me ga nu hoko fa ma ma na hi tau Israel mo Iran kada na gua ne we sia to tonge lolo malo fa malot ki to paremia e fa malot pe fa ta pu kau ki ha tele fa ka male ko ni pe ko me ko nei met ke to kon paremia e kau fo ge he pacheti ko ni kau fa panga ka hoko mai ka mata siu lai tol no milion na ko na vai ke no frai via ngai sector tau ta ko e ko ngai fo ke ngai sector tau ta tau pe informal mo formal ka va fa pito pa mo pot ngau ki mo tuan pe ka we pe mo ka mata siu lai government pon ko pon ko na ko banke ATP pe sete tolu ko ngai me o ku mau inga ai puleanga pa pe ke pot ngau mo tuani hono frai via ngai business tauta e ku ia mau tui ko langa whakalaka o tau whonuani o whai sector tauta ku ia pe ngai whotu ki anga hono anga nai lawe ko kia tokon palemia hono incheck ngai sector ko ni tata fito ki he informal sector e tol noa miliona ko ni ko tui na mo mea ko to pege taim na fa me aki ko ia i pacheti ke eua hange ko ngai polo kalama no ko ki mu a pesete fa ke ala tu pe ka ni mamalo hia almo ko ngala
ka ko nga whaka amu ki grassroots level ko na tole me fa te fito ngawe koni na pe foke kulave ki mu o ge mau ki subcommittee o ku he pot ngawe motuani pa pe ki PMO mo revenue and custom pa pe foke ki fale paanga ka tahe ngai mea mau no fo siofi tato te fito ki he ngai fale koloa fa mo vete ko tu ko ilo whakapapau o ha au pito ki eka kai whanua ko tahe ngai ngau mau nofo ke whato ngai tio alpe ko term of reference ke le hanga o whakamatuunga mau whakahoko whatongia pa te mau kone mau koe te mau ngau mai lewa ki whakahuma ki kabineti ku mahino ka te mau tola ngai issue lahi tata te fito ki tau whakatokoa pa mei tua puleanga pa mo kawe pe pa mo sia whakalele koni ngai businessi pe koe retail convenience store o tu mo mea ko toa pe aku fie whakahat pe ke mo mea o ku mau inga ia apito puleanga hono review ngai mea koni kawa pe pa mo ngai lao pa mo regulation ki foreign investment mo ko me ala ko fai ga va ga mo tuani ki hono monitor now comply be ki time ke ngai me ko fie mau ke whakakakato ki hono whako laiseni ka ko in terms hange te tal whakatata ki kapau ko foreign investment tau pe hek pe sete wanima investor me muri ba fitu nima leva ai tongani ko me ko no muy tau pe na financial statement ke whakapapau i ko u me ko ko me fai ke va kai ko tal whakatata ku fai ko lek ko ai no monitor ke alpe wa ke ngataanga ngai mea ke pe kau pe tau pe ko ngai mea ko ke whakakele ko ngai filter fogia ku ton ke whakakakato ia kau pe ngai mea ke saplisi ngai la me pe fa ngau fa wa fie pa mo ik staff no ngai issue ke pe ia ko ilo motoran ke ai o mau lotoran ngau ke ai e lo lotoran ko si finalize mau tio ala fa ma popo ne mau lipoti ke hau me ke kabineti lava etrese issue ko mo torangi ko ya pe ko me ko na me ke to bale mia o tau ilo fa papau ko tau lolo i ka hau va ve mai e alkiolum tu pe me tau go ni ku fa ha ko i va go Iran pa mo Israeli pa na tale pe kabineti ane nai ke lele te motuan pa mo tota pa me office palemia o fagi vakai ke nga electric cars o tu ke nga option ia fai sio ke ka hau pana sfai be fa hau ke e palemia fa ka ko ni pena popo apito ia fa ka e tau ki nga au not ka he ka hau ko tu ko ka me fo nga electric cars ia go si ai pe u melele pe hen kono compare ko e framole ki utu pensini mo ti solo compared ki ono frafon ko u la to apigos me ova ia pesete ni manoa e framole ko ku tu hifo e nga electric cars ko ko me be ko fe la vet ke tainimi ka to ki ai pe fe fa mali pe ko fa malo de mo fa mali to bale me no perché mi sta proprio in da press me Então, sai che tu vuoi fare male per guardare che tagliato per togliere me per moiongo mi sta con fai feo quando mi con i business che pa fu con race che ave che no fa che business che e alfa tabe mo instructions ai mi sta pa nga che panke che anga no va tau ma pe fu che storia ngai pa nga no ave pura nga che ngai panke o fai fa ka lava ma inasi fa ki business ke ni ko fonga ko no nga o tipe ave instruction
ki he panke whakalaka e minister hapanga ki anga nunga ki hapaanga koe taumua ki whanki business ki ke nau kau. Malo bito e ki tokon pale mia ma whanga maria. Pau te po kai pulme matangtonga. Koe ki whehu e pēnia koe mui atu i he issue na e discuss na tau discuss he press conference he wiko osi. Whika aki mo e relationship kon ka tonga ni mo Amerika. Koe hae tu unga u giai e ngā ue kon kone whakahoko na pehe e pare mia e mau mai ki a weekend. A ngā ue kon kone whakahoko he Foreign Affairs, a Ministry of Foreign Affairs, mo e office kon koe US Consulate. Ko hae tu unga u giai ke ngā ue koe apea ko os mau ha response e pule anga tonga. Aka tu unga koe au tuku pehe ki he Minister of Foreign Affairs ki nau whakahoko e ngā. Pau lotonga whakahoko pehe. Pau nau i he tu unga nā tu nau whai e ngā ue ki ai pe whakahoko ki pule anga Amerika e. Ai mea koe na nau whia mau ke whai ki hangau e tonga ni. Ka e pehe e mau ka whekataki. Kone tu koe ku he ni mai au e Minister of Foreign Affairs ai taimi koe ke mau e ma taimi ke whakahoko e ke puanga Amerika. Ai ko tu e koe ke halipoti e ke o mai ke kabineti koe mea e Minister of Foreign Affairs ke ngau e ke ai. Kato kia hātu ngai kui e mahantu ki whakahoko atu e i ka au. Kalau pito tokan pale mia te mia pe fehu I whamaman lahi patau toki hau ai. I he lotonga whahoko koni ai tau kona Israel mo Iran. O tu I whea tonga e now stands ko ia. Whawaha puleanga. Ai ko tu ngonu whaia e tau ia ko ia ia. O koe kia ha statement ni a tonga pe koe hae ni. O tau tokanga tatu ke mea koe ko o mai he puleanga Amerika ko mea we any immediate impact ko ia tau tonga. Ai ko mea he tau ia ko ia any impact ia tau tonga ko totong koni o lolo. Ko action kono take Iran ni I he potutahi ko o mai ngai wakalolo me ngai fonua arepea o fo mai e feitu o pure I Iran. Pa ne tu leva ko ya ko disrupt leva all supply ki he western countries ko ma me tau lolo ngai fonua tau ma lolo me. Ai ko me tau tonga tau ki ai ke ko ha ngau ke tau fai falo fonua ki address o ka pau alu lo ki o lunga e ko ka pau prolong conflict ko nia o ka tunga alu lau mahina peta ko me ina venke e mista ko pa ki tau si ke alternative ke fa mama ka ki tau tolu e mau anga I e ko ne tu ke tai mini ku talitari e puleanga ke fai hono commission e I ko ni ha ke ko mau anga I mo tau tolu ta ka koe pe e palpale mai lo tonga tokoni me ke ngai fonua ki hono whenga I ke whakahu lelei renewable energy ke tau sistemi uhila. Koe ngai whitu ku report me me koe ke whaalawa hu lelei whewhitongi aki I he solar pe mo e renewable energy me time koe ku switch ai me he sini power ki he solar he time. Ai koe whewhitongi aki koe mo hono tauhi koe au ha power o mai he renewable energy ko ke nga e ko battery system ko me to ke fai ko nga ke fa ho ko me ke tal ko fe wi ki he tau me ko mo Iran ko tau consent ta to ri ke me ko ke impact he lo Ai to pe Epstein to nga ni na me ko ya ka ko hange ko tau fa ta ko ni hu e fe hui ko na fa ho ko atu ka ko na ke me mai foki ko e minister ko ne public enterprise ne la va tali mai fe hui ko ya Whika aki koe ni pia moe a lea koe ne waha e lulu tai, kau taha nau tole sāpa pia moe insurance. Nei mei tau ai a lea koe tau ko osi, kanai toki lili whoke koe ngā whoko e boate fo ou. Ka pau e toi e mea mai ki ai e minister, ki he tōnga koe koe ai a lea pau koe ia, ai a lea koe ia. Sapi ka tukuangi penge minister ngā tai mai. Koe ia, koe isiu koe insurance, koe ouna, pia moe lulutai, oku hene, ai toko taha pia mei he Montrose, ai koe ouna, ke whahatala noa. He kono uhinga he nei, koe mea kona nau eke mai, ai insurance value, ai koe insurance value koe ua poinima. Koe osi koe mau komiti ai he wikosi, oku mahino ia kia ki mau tolu, nai kei totongi pe, neongo nai mau e wakahe wafe wa tolu. Me he whi waha taim koe ki ahoni,
na ke to tongi pe kana ia e close he contract ki ko te maulava activate ke whakatau ai waka. Pea koe position lewa ai poate ke activate ia ki nau tolu. Neongo una osi i tamai nau tolu default. Pea ka pau e kai nau loto ke ai koe foi activation ko ia e malava lewa ia o activate he mahina ngatu o se ai area pau ke au kos pe hoko le vai waka ia ko tau waka aki ai valu kilo Amerika pe ai ko peta option ia ka tau tolu ko argument ko pesi sene argument ta tau e pe exitene waka kana mau ke totonga pe ko mau tolu ia te ke more ha mau revenue mau tolu ko mau tolu ia me helulu tai o safa he existeni. Aia koe activation koe o close koe i he kontureki. Hange pe na koe foi normal ia, normal o operationalize kontureki. He kono uhinga he kai nau lawa na tolo o akiu mai ke mau tolo he hanga i whakaukau ko mau e mau waka. He na kai more nau revenue koe lulu taia na neongo e kai ke puna waka ke i whe mau pe ke ki pe kau klu o ke i totongi pe ai nau lease amount he. Ko tui mahana mo koe ho haia aku he koe ho haia aku ke insurance ai reporti koe na tuanga ane uhu. Ko pau te mo ki mahino i pe ai na tula o insurance. E toi ki whaingata ange he koe fuafua whakataha pea moe kau broka koe na nau tokoni mai ke lulu tai na tok whai pe i February. Pea nau whehu iai, why took them that long? Why took us that long? Ke tok tala noa e mga whaa ki he negotiate pea moe insua. Na loto insua ia ke that's what they say. Kane kai ke utui ai. Pe he tokua ke o mai e taha poini. Ua miliona. Koe amaunia ke fix aki. Koe loto insiua ke fix e waka. Koe whamatala koe me he kau engineer o uneconomical ke fix e waka. He koe sapa ia te mau pe kita sapa e taha poin hiwa ua miliona. Kaka fixe waka e ko nga koe impeki koe kapakau pau ke transport mai fufoi kapakau e pau ke te recalibrate ai waka ia ke the parents positions au ia ua miliona ua poin valu miliona. Ayo alu ia maang ke write off kai kum havak. Aia koe tuko ne taimini. Te kai ke halau paulo ua mai mehe Montrose pea moe insurance. Ka koe Montrose koe lau ka aku. Ka pahe kai ke nautari e sayang ka au ke maua matol hopo moe Montrose. Somehow te mautok whetau ke mga whaa koe aha tau i taha pe tau ewa mehen. Kau ku oslava maano e kau tahai. Ko e mea koe ke insurance, na os fai ai whetutaki ke kau broker, ke nau o mai ange ha nau lau pau. Ka koe os koe tau ki whanau ki report ane uhu. Ange ko kau pe mai ke te kovi. Ia pe ku whehu i e milista. E koe ngahi alelea kona nai whakahoko ko whikau ake pia mo insua, pia mo e ona. Aia na e ngata ia i he hua tuko ia ai whetongi koe ni ai poate. Nai wheunga pana nau agree ai kau taha Montrose pia mo insurance ke nau cover ai valu kilu taha mano. Ke pia make up le vai mo foi mai nai fitu kona toe ai whenga me taha kilu.
o toro up le vai ke hiva kilo aya if you mari happy ai monjos angena paanga be account polo leva a insure ko foi ale aya ko na ya ko ki ai na me tau aya ke feu I aya aya ko fe ko fa matala ko fa me lisi o mo ke totong ko pau ke mo totong he ko lisi ta ko to o se lisi a ko se ta uni o ke ka pe ko ha ka venga ya na to mapuna ke pe ko ya le pau e base ka to o me aya le pau aya ko feu ia ko pe na fonga fe ho mo alea he na fe tutaki ko ni ki he ngo ka ta ko io na me tau pa kon to liliu ya pe ko ha nga option kon ang hange pe kon ke me mai ke te ko mo wala yang e me tau ya he tau o tu ki hala hau he mo wala he o ko yo ila po ho fo me tau na me fe to ko matai fika na me fe ko e maura ki engage ko ai proka I he na feu e feu ta lue e ki tene wa fe wa to logo to frata he wa fe wa ni ki tala noa ia. Pea koe whakakiki ke ha report whaka engineer. Ke ne hanga whakapapau o kulava. Pe kulava o repair pe koe ke lava o repair. Kai ha mea ia ke pehe na mei tau pe tau. It was an ongoing negotiation he mea koea. He ki au kapau na e koe talo exiteni he wafe wa tolu. Wafe wa tolu, wafe wa fa. Auge wafe ni wani mapa na toki o mai rewa. Na ku toki huat ke he poate, ko taimena e o mai ai proka. Kai ke halau ia e pau. Whaka apepe ke he pending ai report ai sapa, kau engineer sapa. Kana ke halau e pau. Mahino mai pe ho mo hopo pe whaka ahuka whea. O ku mau hopo koa, pea mai kau taha. Well, ko e position ia koe a aku. O mau os ave mau tolu ia. E mau position ke Montrose. Ko no hinga heu te ke tinai he foi mego nai hoko ha benefit ke ki nau tolu. Kau mau hanga o exercise a foi close ke mau whakatau e waka mau ke malawa bea toku ngah pe spare party. Kai maange he mea kona nau eke mai insurance le veri ko ua poinima million Amerika. Iho me afoki ik minister ai pehe koe ai foloa koe tatari. Hoko e exiteni po fatu tamaki I wanoa wa tolu ko toka aweni ke wanoa wanima ke whai ai whakataha. E paupe ke tatari pehe ia he ko sino businessi oku I he feitu o tatau pepe mo pure anga. Ai lewa he ke fu loko fai hanga au e ia. Ko fehui a kuia pe ko ha nai anga tu o palani. He na pehe ko mo ki lele atu pe kai ave ki tu a ke tau taha pe ko private sector. Ko nga ka lava ke au nga ngau ko e pure anga ko regulator. Ke ne lava ke le sio ke tonu e le sio me umbea ko ia. He kai lava he ko nga ko sino tatau pe o ia ngomea ko ni ewa. Mone apito ko tui tatawa mo koe. I mindset ko koe pureanga nei tok malolo. O ku mahu inga au pito i. Ai ko koe ke nao mai o whakaukau e interest whakalukfua e whanua. Ko e regulator ku he wa ape moe pureanga. Ko public enterprise. Hange ko whamatala ko koe he mauraki take over ko koe ai lulutai. Ko mea mua koe ne mai ke mau whaitutune mau. Ngā wei ke lava restore service. Keine confidene kau o traveling public. Aini ako taulava sio ka taimini. Os itu heu ke ko osi expression of interest. Ke mausi o ha option. He kono moni o ke pliti pe kau tahaya. O naulava pe o kakau pe lo totai. Wai na ngoto. Ai ko poini ko e mea koe nau ke fotu mai ko mea bea o mau ngau e te taimi. Mahal pe koe ki tuai pe taimi ka koe whakamao po at pe. Ko whamalala pe ni koe mawhai koe he minister koe public enterprise ki he whakalele o nai public enterprise. Koe mawhai koe he regulator koe civil aviation office. Ai koe tu ape I he whalele business koe ni. Ai koe mena tau tāno tato kia nihu koe whatongi e regulator.
Ko fatongia o na ke whakalele lele ki lele ai whonu. Ani ko ne timane ke my business plan whakalele ke whakapapau I ko fit and proper person who now occupying ai lakanga. Ka ato ngai po financial management, proper financial management plan ki ai. Ko mautolu ko public safety e mau concern ya mau. Is already. Na tape ni nai na ko mai o ala to ko ka wa he poate ko ni ono whakalele lulu tai ba na whakafisi immediately. Ia mai no ka ta auto ai conflict of interest. E undermine a fatongia regulator about the hoko. Ko mena whakafisi. Angane tu ko ni mau ta play pe hono wo. Ne ngo ku loto whakatolo he puleanga. Ka pau ta play whakalele hono role ake totonu ba mo accountability and transparency le later. E kai ke lama pe ke whakalele pe service e ni mai puleanga aki. Ano fai whakalele pe functions ke ko ia. Ko winga me feo ia ko how he fai ngata. Te fe mafa ke te talan o we pe ngai me ko safety ko tali tata o pe o le va ke fa ngofu me me he ke tokilea. E ko winga o la tola ke pe pe o ta pe ta o ta ina me ko ia. O tu pe e Catalina ko ke mo fatonga be mo dol. O open book policy e pureanga ko ni. Ko ya ta ha ni fe ka ta ke o area. O mau encourage mau tolia ai critical thinking ke na hanga challenge e mau ngawe ko ke o pa fatonga ko ja me ke hange ka te o ko tu fu mo tu ana mo tu tau veturi o mo pureanga ki mo ai e ka te me ko pe e ka te me ko pe e ke be ko ya ko ja me e ka ja pa ko starange ka ngawe o sko no fotu e ka poate mo ngai me o te mo fa ka o fret o mo ngawe o ka pau te mo tai fe mare mo fok mai ka tia ko e tau fenga ko ni ke tau po pau ke tau coexist fenga we aki cooperations ka tau lava asi ngai tau mo aula tau fa ki te tau ki ala te be ETS io ko e pe ko hana tu o we tai mine ko nga a tau no ane monite ko na o mai e pepa he ki mo he malgo mai na ko si ki mo he tala noi ko patseti ko kore mai ke lolo ki septema kai fai foi transition pena ke tifere vai he kabineti kai o mai ha fare fa lao pe me AG o fo ki mai ko ne fare fa lao o ku ka jaha me mau ono ko expire be a contract ai ko hanga tu pe ko ni tai mini ana formalize ne nai extensions ki auto no september and ko e foi va tai mi go ya o faire va e foi negotiation ki he transition so a ulwako siulai he ke te ngawe ATS. Yeah, that's okay. That's fine. If ATS choose to stop saving iPhone 1, that's fine. Ko eke whakatonga atupe. Fe leva ai contract ia ai ATS mo e New Zealand mo Fiji Airways. That is not a meta ke mau hoha ma to ka mea ia mau tol. Ko mea ia ai ATS he ko ni te utate me ko ni na to ton ke rock secure na to na contract he ke na to mai na to luia o ka pau o ku take over pule anga te leva ai ka folau ko ia e a ulua ko siulai ka ko e ke pau ia ko nga he ko ke fai tu ni pa ko e ke te malo os mahino ka to pe me gona o ia pe interest e no sila wa pe me mau interest ka ko ako e mea ko paramount for national security that's all national security me ha ka taki minister ko ye ko ai me ana ta pe na breach in national security ko na ATS I just want to know manto ko ngahi tu ni ke very straightforward behavior ke breach ka ku famba mahalo io there is intelligence and there is information. He kapana na was ai me ko ni kia Catalina. Kapana ke os foki mai mo ha fo Itali as to why na request ai he ATS. Ke to mai vakapuna
ke offload ai mahaki o ke exist ai anda e toi whakapuna o ke mau e whamatala o ke ai ha mahaki ai. Iyo. Nei toi whakapuna, pena ke whikau ke diverge. Ko tāno ani ke he nau request mai ke offload ai mahaki, mei whare mahaki. O emergency situations. Kanega iaha. Katak whamoi pe ke. Aia, you already have the evidence. Iyo. Ai ngahi assumption go na koe. Iyo. Most likely. O pa assumption go mea mo oni. Na o mai na kore mai ke whakangofua ai air imprints ke pick up o mahaki o political kanega ia mahaki. Hanga ngo te reconcile i mai whaime. Ka kau ki matangofua ngeni. Ko anga ko tau wakai ange ko whamatala o te ke hanga e ATSI o mau i halao. Hange ko mai no ya ta he voluntarily ke alpo mau i halao. Ka hange ko mea. Ko ka mau lao ka kai go ko ke tau lava ta. Hange ko mea ko whatongia ATSI ke ne hanga o request pe ko ne kole mai ke whakata ke tō. Ai he ke ne hanga o whakangofua. O hao ye ke pule koe, moi pule koe, moi pule koe. Patok whangofua at mea. E ka pahe ke mohama tō whangofua. Koe hale wa halau kune mau i. Toi ki whawhok pe whakauhinga. Koe request mai ke tō mai he uai emergency case. I whare mahaki ke transfer me heni ki Okalani. And there was none. Hangangeo te whakatonuhia i mai ngepe ko te haa te uhinga. Kai malawa pe o ka pau ko homo uhinga ia ke ta ofi. I taim ta tau o koe hana e anga homo fotu utu. Ai koe eke hokot koe ha. Koe tau pe te hanga whalele pe koe unga ke lulu tai. Oie. O ko ai ke koe waa pe ko subsidiary ai tonga airporti ke nau whakalere a ATSA. Bade mo whatonga ia fish mo ha moa mo ngai whanua o ku o state-owned enterprise pe ai Crown Handling. Ko hono inga koe ha, ko inga koe malu mo seifi ai nau port. Saka ki hoko mai ki he. Au ki foki mai au ia toko en paremia ke he mea na ke mea mai aki ke he kamataanga ko ia e tau polkalama. Ko e tolu noa miliona ko ni ko ku ave ko ke toko ni ke ngai business. O ko ngai business tonga, o ko ngai business muri. O koe ai e kakai muri ko riri utonga ku nau wharere businessi. Ko o ku whewhe ai tuu ko ia. Ko paanga ko ni e ata pe ki ha whahinga businessi pepe o ku ai pe ha kakai pau o ku ata ki ai e paanga ko ni. Ko ki hoko tai pe ki ai e tawhaaki ko ngoe e ki minister ki he whatau aki. O lawe mai ko ni ki ho ngau e whai ke kai ngā ko wharere i ko mu whai. Ko taimu tau tāno ai ki he kai ngā ko ni e sia ko fo i tala noa lahi au pito me he si tepu ki he si tepu ki he si tepu. Ko mea whalolo mataha ko whakaukau he taimini o ku pehe e kakai e whanua. Ko tō mui e mea ko tō ai. Ke toi whai hanga au. Ko whehui atu pe e minister. Ko ke haha o whakaukau ki he tui mea me whakaukau e kakaitonga e ni ko tō mui e mea ko tō ai. O ku ke tui ki aibe o ku ke pehe o ke aibe a whainga maarie. Kaukau e he whakaukau whaloloma ke tui pehe tonga. Ko tō mui e mea ko tō a ke tau whaihanga au e ki he palo parema ko e ni. Mako e ki whehui beia e taiminika to ki ata whehui anai. Ye saka tu tuange ke misaka ko ai tia kan ko ke ave ke langa ki ko e fonua fan ki business ki. Mana ne swa mala ala pe ai tau hinga ko ki hei ki I tongani. Ko lahi ta fan ki business ya ko ki micro. An ko no fen ko ke fa han na fan ki no. Ko ngai no na fa ave ke panke ko ki pa ai 1 miliona ke to tai ko ta miliona ke ka kai fe fine be. Ma ko fa lu fo ko ni ma miliona. Pia kai ke ai ha tu ni malu feunga pe at pe hau pe ai business la lahi ai ni ko tau hingo ke ko small business ko o ku lesi sita be ni city registration member o se pe se ni de pa fa hanu e ka kai to la ke mano fenga mari ko na ka ku o ku ai e fa kala si ngai pe minister
ke hiki atu a tau whakapisinisi me whanki i hiki ke tau alu ki he ia size ko ki la lahi ange whai. Ko e pāngafu o ku raise he pōnite. Tāna ki māmālie ki awe pa koe tū koe tai mini hangu whamatala nei. E awe pe minista panga pa moha guideline ki ngā ke panke. O koe pe ina se na mo whanongo he talano koe whalelea. Na pe he ngai vai whono. Ton ki ange specifically ha ina sia. Ko tau noa koe koe whiha a wawa o whiha a eua. Kai lawa mau ina se ngahi whetu uai. Ka te tuke minista hangu mahu inga o whehu i koe ki hene teu koe ke whakaivia small business pe koe uhinga hange ko whamatala o ku kawai mo e kakai muri unau li liu tonga. Ke tuange ki ai ka mea ko tokanga ko ai ko stani whalelea ai la koe ki he discrimination. Ko tau li liu koe ke tau citizen i Amerika, ko tau Amerika, tau li liu koe i New Zealand, tau New Zealand, Australia, tau Australia. But ata tau ture he lao ke tau kau he mea ai whanua koe. Ko situation ta tau iai i tonga ni. Ka tupe ke mista pe ko ha NSC o ko ki te o ko nge whakaivia. E ko hi ko sector ani ula he me ona ko inki. Ko ka muri na. Malo te feu maunga ko ni. Hange pe ko me ko na na la ve ko ke to kon pale mi nai. Pe na o ha ke pe tai na fa fe me aki ko he fale alea no talanga i ko ne tolno milion na ko ni na ka we topiki. Na tala no i lo a pito mo fai debate fe kai. But was mahino be me ai. E policy fotutu pale mia ka minister pa nga ki anga no. In check tolno milion na ko ni. Ko mea ko mau inga ia ai hange ko lave ko nai. Ko various lowest level, grassroots level. Te tala fatata be hange be ko mea ko nai mea ke minister pa nga he mea. Kakai fefine o kunau me la hinga wa ko SPPT mena ngahi palo pale mau na feku ki moia he high ko interest rate no ta fa foki wa pesine tolnima o mai leva e polo kalama ko ni ke ne interest issue ko ya da very low interest rate so ko kai be ko me ko mo la ve be ko talano atu pe informal sector mo si lave ibe moto ko ngalahi matua tangata ko agriculture ko kakai fefine ko handicraft mo nga yala me pe ko hange ko lave ko nai ke o fehu i ko na fatalano at foki ki subcommittee ko ni ke mau fai hono review where we are right now I he tunga kone ngahi retail convenience store. Pa koutu was mea ibe motor. Even though it's a free market, and tau ilo pe leleo free market mo competition instead of no monopolize marketi. Mama nge to tongi, hange ko mena lavat ke ton pale mea o koe before ko ni iha tau tolu hen, tau whantokoa, neutralization. Una was passport tonga ben, we don't tolerate discrimination ni. Kako hanga ko lava ko nai ko mau ngau ek fai no review where we are right now. And ko hai hala fononga ton ke tau fononga. Me ko to pe ke mau ngau vakai, pe ai mo palan. Ko me ngari te tau unu ki ai, mo tau falele e be mo alu. Ka firmau ke ilo ko hai ko ngahi la lo tonga ko malu e pot ngau e motuan o ko hanga kepi ai ke falele hange ko me ko na lave ko ke ani nai ka we hanga hi blau ai foreign investment yang na lave ai partner ko ya muli mo tonga pe ku ya ha fainga mechanism ke ne hanga mui ke osiange ko at the end of the day ka wo silo beta tol mahalo o ya ha me ape o sanga be ko yak pisete te au be mulia ka hala tonga ia ka ko lo be foke o mai ngahi me ai ke comply ka lava license so ko winga be ha fainga mechanism ke ne muy pe o au ki end result o mai ko ngahi financial statement ko ume ato tonu be ko right from the beginning up to the end. It's a system mechanism so ko ngahi me mau fai ko no siofi ko ai ngahi activity o ku fakau ke ta Africa activity be mai tonga
tonga pe te ki tala fatata ki pe ne whakahu mai ko le laiseni ke nau hanga whai processing o koe tuki kawa whale tuki kawa pena whai pe whakaukau ke ki hold he ku maulotonga takai atu e kau ngau e motuani pa me kau ngau e meth whai ki consultation he kawa bill koe kawa o ku piki ngā tonu au pitoia pa mo e tau ulunga whawhonua. So koe tahe ngai whakaukau, koe whanga activity ia, tonu ke tuk pea ma e tonga pe, kai ke kau e kau neutralization. Ai koe ngai mea pe, o whaiko no siofi. Mo ngai activity ke he pe, o tonu ke nau ki moveti atu ki ai. E koe ngai whakaukau, kau hangai ko lau koe komiti ko niu na honga review e umea ko ia. Hopefully, it's for the best. Mata o tolu kato be kakaifonu. Malo. Kau tāna kat benga pati musu ke factors of production. Koe kele, koe paanga, mo tau kei. Koe kele, mau ia he tonga. Koe tau kei une mau moia. Koe toi ai paanga, capital. Ai koe mena nau le ai koe he summit. Ko fe ai capital paanga ke mau no au ki maa. Ai ko hinga ko no ai tolu no miliona ko na mo fano ki. Ke avela polo ke to. Ko muli e hau ia ko ga no kele o na heni. Ne mau ia paanga capital mo tau ke fa business ko ke ne mau kele. Ko kele wange e tonga, ono partner tonga. Ai ko factors of production ko tau fenga ta ia tonga ia he seni ki no ko commercial bank una charge pesete fee to valu on full au tato. SPPT pesete tolu nima. Ko mena na tangi na to ke ga me pesete tolu. Ai ko finga ko ke foto. Pa pai o atu ia o fe unga mo na wivi ke na kamata me he iki ko fe ka entano me he micro o unu ai big small business. He ku dominate he micro sector ia ta me fa economic mo fa business. O de ta to ku populate private sector he small businesses mo medium size. Si abitoia. Ko sector ai ku dominate he kau ngou e ko kau tou tai ko kau la langa mo kai pe. Ko retail sector hange pe mo me dominate e he kau muli. Ko matapa ko no fakata mo no tau fi ku he lao ia. Foreign Investment Act. O ku ai pe ai lisi ai ke fakata ke na fa process e ka va pe kai ko decision ya ko ke fa he pula. Ko mala e ko fa business o pau ke level o ia ke tatau ke to ta ko to level playing field e tatau pe lao ke to ta ko to ko me ko fai e puanga ko ni make available me ko to no e tonga ko hano ko paanga ke na no ai ma fe o fa ke na nga ita se effects of production pe mo e ngata e mafai o minister ke tala mai tau ngata he e ia ko tu pe ke tonga tau whakata he ko sai ke tu wanga to Ange ko me na musika ta ko si ai kamata ke fata tutu mo me ake to ko he ka mul go na invest. Ko me pe bulanga ke ni to hanga pe fa foki. O ba ne pe ko me pe ki. Ai ko gateway ko lao ia ko. Ko factors of production ko available in market. Ko doing business ko fa discrimination ni ai. Pa ko ke fa ko le leita. Ka wa mo ulunganga fa work ethics. Ko ha ulunganga fa business mo ulunganga ngawe ko ke anga ki. Ko ha ho commitment ho ngau ho business. Utam ke ta to mo ka kai muli. Ka po ke tau fia ko ang mo gina to he me le ba ta move on. We can't get stuck in behavior. You can't allow that to play forever a blame game. We have to find a way forward. Ako tahan yung propose ko Mr. Pa. Mayang ito 1 million. Fakaiviya kay micro ke na uno ke small. That may small ke medium size enterprise. Pag may encourage a proper export ki muli nga kolon. E kung ito ko dominate pe growth at adori a construction sector. But our export at adori ka mo ngowe mo me okay no for be lano. But hopefully ko niya ako ki tuwa ko ni pataw siwang hita to ta ni mo ha ko mai buka me ha ko kita economy. Ya growth le le. Pataw ma inas ka to ai to. Malapito
tokan pale mia ko me tupe I kavenga ko ko ai liliu tangata ai fonua ko ki fe ilope elava ke fa ki famatala faiki ki mai ai tuunga ku ia lao ki liliu ko ko neutral hange ka ta ki to fatonton me pe ko os holo eni o ta upe ni ma pa lava leva o liliu ke tangata I fonua tonga pa me ki fe ilope ko ena ko os fotu elao ke fasisi o gepe na totono ke no hoko pe ko tonga ko ki fe ilope ko taim kon na liliwa ko tangata I fonua tonga kakato o ku entai tolo ki na tol ke na mau api I tongani ko ki fe hu ibe ko ai kan ki he na liliu kakai ai ko na liliu kakai ki he requirement ko no kitano ke poke foi tau ni ma na hen pa na lava lea kom lea fa tonga pa ku he minister be wana ele ko ke ni hanga wange ene tangata I fonua tonga pa ku mo ele fo ke ta ko fa fo ki mai fa fo ki ha tonga ha muri o ku o na to ki mo he wa fi ma fi tu ala ko ya pa ata be ki fa fo ki mai e ka tonga ko na to na passport tonga ko hi ko na really muri an wa ta da mi na fo ki mai ko issue ko ki he ke ko ki ma ke pe ko ha la ke le ki na ma ke ko ta min fo ko ala me ko mai ke kabineti ke tari ko irisi ko ilisi fa hinga ko ya ai ko ke fra ma va he mai pe ko ilisi ata ha ko tonga pe ko ilisi ata ka ko to ta na fa na I muri pe li tonga ko ke asma ya ni ka ko ngala me ko mai ke kamneti ko hanga tonga ya angi hono ke lisi fa ka business ai ko me la ya ko lo tonga pa te mo se lo tonga lo fa ko tu ko kakai ko wang na ke lisi ko ke fa ka business pe ko hai fa business ko kakai ko ko ngai ko ke na no na tu tonga ai ko ngai apia ko ata ka ko tala no ne na ke factors of production ko ke ko land ko me ma winga ka fa le business pa pa make available ya e to o ya to ta une firma o ke fa ne fa business ka ta fa ko ki he pe lava ma api ha fa hinga ko na awange na tangata I fonua tonga naturalization o ko ke mano ke to e ke ange press conference o ko ke mi sa fonua pe ko liliu la ke na ka wai mo ta hai ko sang ne tonga through naturalization pe ko tonga fa na I be tonga ko ka ko malo to kon pale mia ki au ke tau ni ma o fu si fa wia ki he to ka ngai kina ko ni ko ai ni I ko eni o ki ai na ha mo fa ka o te fa poto ke te review ai la ko eni ko hi ko tunga ko ta o si o mata pe ai ko au hia me ka kai sia fa pa la hi pe ki ka hi mata kali ko eni ko hi ko na o si ha una toria take over me ala hi tongani pe o fa poto nai ta ni ma ko eni pe wa fa ka ke te hiki ke ta o hong fu ta o ta hanima ko issue le fu ke fanga issue pe na ke tala no ke fale ale I ngai me la hi hangi ko mono ta no ke gateway fu ke ta ka ta fo ka ko pe ko ha requirement ngai fo no ke hango nusila ko nusila fu ma to require ke han investment na ba to liliu automatic pe ne liliu ke tanga ta fo no nusila ka ko fe hui ma hui ngai na ke fa ka fa ka e ku ta no fu ma fu requirement ta pe for a long time long ka ko hiko tau ha ko ki tau ownership o tau fonua ko me lahi pa ko ha be fonua lahi no sila ko Australia ko investment ko fonua ko lahi domination e sekta ni he ngai fonua me muri ko foreign investment ka fo ki la ko ai minister ko ha me tau loto ke ne fa tu fo economic tau fonua tonga pe tau mix tonga mo ka muri ke tau te ke fa la ka decision ma inga ke fa puanga pa ko tu ke me ke abe ke fa le ke fa ta la ke mi sa ko ana lia ko ke liu ka kai ai pe ke ki to ko ne pe o imagino ka te au ai fa fe wi pa ko fa malo te fa fe wi imagino ka te au kwai ai konga o information of fe ma ge mai ke tau he ku ke articulate mai ko ia ko kausi ina ko he ni no fo he no fo no or something in that sense ko me go imagino que motuani na ai pe foi to fangia o tupu na fa la I fa koni sutone ke na o hoko tanga tai tonga I lucky for I scheme go no fatau ki mui mai o kai ke to na kai ke ha ku pe ko liliu ka kai o pa ke fo mai office pare mia hangi ka tau I ki mu a to ai na
ko e na fio pe na fa tu ka hali ri ka kai o kai ke tu yo mo u e foi process ko ya o nga o ya ke me ko ya te ke talo mau te ke fa tonga o ma ha kore ke ri ka kai ai ko ke fa ta no ma he tau ni ma ai ko tu yo ma hu inga ke tau ilo pe ko hai ai ka usia ila o ko tanga tai fonua faka officiale licolo ai o ma hu inga ia ke toki o mai nei ko me ko ke ko hange ko lave ko to kon paremia o ku lava pe he kapau ko ke passport ke lava pe o ke lava le sisita o ku ko tonga ni sapseki ai o te ke lava le sisita te ke lava lisi u ka ke ya isiu ai ka ko isiu ni o ku fatonga o fe mau ai hange ke tau ki vakisi hange ke tau immigration database pe ko ha to ko lahi ko sia i mana wa na fangi ko mana ho la ka o i mene ta ke utana ka ko pe ko taimi ko mau ko ni nga o mai nga business plan a ko business plan na ti mani ke na nga mai ke ti mai ke ko si o mai update ti mai ke poate ko ne uhila ko kamata pe ko isano ali au la ki holo ai ke se ni te fitu noa ai kau consumer kau customer ko o kui lalo he te au ni manoa na kilowatts pe holo se ni te tahawa the whole ka to ai se ni tahawa ko ku hinga fata no ga ma inga ko ui ai whakataha lahi ai ngahi sektoa koe energy sector e kau player koe ai i he monite koe isiuan ke talanoa e foi sektoa koe ya hai uhinga ku lahi ai sola ai ngahi renewable energy yet te ke reflect maha mea ia he koe source of power ko ya o mai e se ni te tol noa fai ki lalo whakahoa ki he tau lolo o se ne whanoa fai ki o lunga au to tonu ke fai foi reconcile ko ai pa taha me na whatoka nga ki whataha na wala ke i Manila ai ATP o mo ua be mo ngai whanua Pasifiki he palparem tatau ono inga ko hau ko ngahi tauna o mai pena tolo whenga o aki pa moe utilities kai ke lava o develop a creative marketing hona ngahi function ke lava created me ko tariui accountability ke mahino ko ai cost ke foi source of energy kai lava ke talanoa he te wifi ai ko konga ia mau fotutu mau fatahalahi he monite ka to o sector ai kau player sector ai ko meite ki ko TPL utilities electricity commissions ko competent authority he ko pati mo fatonga ai chaotic ne tu ko he ne regulate lolo price lolo reipaia ko hai ne regulate to tongi huila o electricity commissions ya ko hai o ne regulate renewable energy me te kia ko hai ne whakalere utility MPE ya yo kai ke lava ke na function ke ha foi common outcome ai ko ui le vai whakatahai kamata i pe ko ke lava o siofi e nau function whakamava he vahe kai lava ke hold them accountable ko papate mo whatonga ai lulutai na kulave pe heni ko mata vai na maurak lava identify ko whakalere ko va engineer kau engineer ke he toko tahta ha upe al he foi va time pe ko ni lulutai ha upe mo al ai na whakalere a ke upe hange hono whakalere ai kau taha engineer lulutai haki base taxi ke lere pe o mau he halapa u eta ki
haki engineer ke ha fix kai ke ha fainga foto tu ia we fa career path ke ha u ka engineer na si o wa na ka ha pa na nga o mate ha u pe nga o fa api ke pe ai na toton ke ko reporti ko na mai anehu reporti o ne hanga o mai atakoia na mahanga rewa tu uni ke outsource engineer o to fa more ai kautaha he mea koe kau engineer. Outsource kau engineer ke palu aviation. He koia beu ne service e uata. E lava share resources whakasi e whakamore. Koe ki reporti brief pena o mai, koe whakamore koe ki engineer, wa engineer, 5 miliona. Ai roughly ai. Ka pate ma tau pehe outsource engineer ya. Ko fahinga ngawe fa engineer pe palu aviation. Tau pe strike he 1 miliona. Ko cost saving ya. Kai lava o unu ai kautaha very efficient. O si o mai mo e fa matala pe ko ui mo e fataha communication sector i he tusite ya. Ko upalpare ma fa ateki saipa ateko ni kau ka toha no talanoa e. O so mai report, o sfelotoia o kau taha goni. TCC be mo tisel. Ke na co-location. Share cost. Ako ngai fu tau ako koe o ku taha miliona o na akuri ke na share. Ai cost. Ko pau ke reduce level cost ke consumer. Ai ka nahanga ngawe agireva resources o na osmau ke ne ensure o ku wa signalo ke turiki ko to abe ai kakai ai ko ngahi i development ni me ngahi fagalere o fai e tau ngahi public enterprise Malo pito to kon palemia e mafenga mali ko fehu benia I he palapale mago no tanga hoko ke tau IT system ai put ngai mo ui ko ngahi le ko tina ye fiha patient's record o ku lo tanga puke e kau heke se taimini pe ku lava ke faga mai ko fiha no demand Sabe que tu pe que ministra que ne ate tal ko lo tonga me o se ngawe ke e ka tanga ke no finga ele ko ti ke recover me o ku kai ko na u puke le ko the whole database ana ateki ko encrypt o tinai leva access ai sistemia ke database ai u dau ti mani mai leva na autoria ta milion Amerika ko na ufafufu bena dol ko 5 miliona mo famore Amerika sai ka ko ngawa ko fai ko he ka u sai pa expert ko me aseria ko na ufinga na autoria ke na u ti kuripi o fafoki mai control pa ku me lava ya o ku kai ben na o sai pe attack pe heia o kai ke advice ya fra mama la ke to tong ke o te na o pa o kai ke to tong ko ye ai mo confident pe mo tol mo kau cyber experts e io o tau ke go provide aseria o ku malava be na doge na fafoki mai control ka ku hanga he me ko ni o ko kau e taha me ko gu ia fa taha ai communication sector ke atu site ko nga ke tala noa I he mahino mai o ku na ikai ke consider fakalelei ai network security control architects ke nga he ku lahi ngahi lei ai ke fai ai ngawe pe to ki lava o ke me ko Pau toi lava pe o trace o foki. Ayo to koni la he au pita Australia o nau te hanga toi trace o foki ke identify mai ngahi weakness ke ne lava o provide continuous improvement ke tau o ngai koa network. Kata ke ko pe ko me o si ko weekend ni pe ko. Io, mala pe ke weekend. Laki ekmisa ko ki foka pe ko tano ko ke wila na e mari ko ngai fiala ko ko me ta wa kai ko ki ko ha me ko hoko ki se ko ya e poate ko ya ku fra fisko igai na ya pe tala no pe ka ne ye na ko sma de to I fra fis me to da ko ya oia ka ne ye tali he pare mia e fra fis malo
Ya fe hui. Yo mau ki fe hui fa si peni kata ki fe hui pen ke minister ko fala fa ekonomika ko tunga ko ia ko fa ka ke for chef ko ke electrical cars o ko pe na ko os mateu teu pe well facilitated a tonga ni ke for chef ko ni kata ki Toki eke bange fe hui kata. Yo ko ki fe ben fa ki mo foi fa ka ko ke shift tonga ni ke electrical cars ko na ke mo explore option ko fe hui o mo pehe o well facilitated tonga ni taking into consideration the fact to unga ko yai ko ta uhala mo just how expensive electrical cars are o well facilitated tonga ni ke cater ke umealele ko ni kata ki hange pe ko kulawe ko nai o si hene umealele o kuya umealele ya vai tohi ko electric cars pa ko pe umealele na o si ta be na o si te humai minusila o kuna ulotonga ngau yaki aya kuna farafonu pe na tolu na electric cars ona ngai api toki viu fakamole taingo o mai na totongi uhila o fai ko comparison ko totongi uhila mo na utuanga maheni o na fakamoni ko o ku lava pe o me pesete ni manoa katia fakamole hange ko lava ko nai o ku fola wa te hui ka o ke kono explore pe electric cars ko ni and if o ha ke be fakau kau ki pale mia pa mo kabineti mo ngai option ko ya pa ko be foki pe mo ko fola ko hui ka o ye ngawe fe va ofi aki pe mo trade commissioner pot ngawe ki siaina ko o be o fai va kai ke me lele ko ni te na to yo mai be mo ka investor ko ni ki tongani fa fo ke fra ospe ko mai na katu o patok mai noi pe ko ha me ho ko atu ka ko nga ngai fa ka ka me ko na la ve ke me ke to kon palemia ko ngai option ya ko tau siot ki ai e ka ha u e palpare ma ko ni te tau hana ke ai tau si lo ko to pe palpare ma ko ni tau pe ko mai no pe ko to tongelo lo alkiolo so ko ngai option ya ko ke tau tau sio ke ka au te nga address u issue ko malo mire malo apito to kon palemia tu ke ata to atu pe fe u ia ke tapa ke pe ka tu ke mu atu pe ke me ko na minister ko ni le pa pena os fra ho ka ane a ki save ma ne ki fa totolo ki he electric cars ko e pasiki i he forum ko ku kailani import la ya apito electric cars ki ai ko nga fo ki ke fra nga ki forum hili pe ko ya collapse ka to electric cars ko ya ka ko hinga na sio na ta mu ya to ai ho ko pe ke ai ko ATS os mai no fogen ni o me mai bal ai minister ngata kamata ngawe ko ya pole anga para ATS i siulai a ulo aki o ke fo ki tau ke me ngai me ngawe ATS ko si ko ha fai ki ke ale pa ko ye ba ko na pole anga pe amo ATS ki hono transition mai ai kau ngawe kai pe fo ke me ngawe ke hoko atu ai ngawe pe a pe fo ki atali o ka pau e ke tu la hoko pe ai tu ko na e no sila he ke te fola mai o ka pau e hoko e me ako ini winga pe to kon pale mbia futaimi mo ua taha ini i tai ni me fe fola aki ua ki ai ko lulutai o kai fo ke new partners e lulutai na e fai pe fembe ake fa lea ko fie ilo pe ya ke u share ko ni ke ka ta fo o ko na o mai ko ya ke na ka nga fakalele ko ya lulutai ko ha va he ai share en o nga pe mo ko ha ngai ma tu unga e majority pe ai share ko ya e pule anga pe a hoka tu pe ki ai na declare fo ki i nga hi fale alea i o mo fembe aki figa aki ko me pacheti na ke ai ha budget mai ke ai lulutai however ko eni o faha e ai ho mo share ai pule anga e lulutai malo ko ia pe
Ko me kan ke electric car ai ko ni al ni forma ni pe ko no vakai option ko ya ke si ge pe viable ka tu ko we tal ya idea sam rule dai ge mi sta ge for ha ko pe ta ko nga ko na ke lave ke wai ka ta ha o ku interest by the share ko ni i mo pamatala ka ko san e ba iyo na u lave ke ane nai o i he media ai express of interest he nai rakto me pe san e o mai e nau whakaam ke pena tohi mai mo fly new pa ko ui ko e mahino wai interest pa mau pe ke open e market ka mau to ki sio ki he option ko available ai o te ke ya partner ya ke pe ke pe ko hange ko fa madala hange ya ko si i loto fa tau se san ya ikai o mau tuange pe ke o mai express of interest ka mau sio pa to ki move forward hange ko lau ko foi step fika waya ono titemen o rake mena fe mage o mai ko e formatala atita ayo te ke o mau amanaki be mal pena mau mai ka pe mo express of interest e mau la leva sio and make a appropriate decision ki ko ATSA os fai pe he tonga ya poti pe mo public enterprise ai fe tala no aki pa mo stakeholder i he mea goini ko mea goina mautare nai o no extend ki he September pe ko uhinga pe ke fai for transition ko mea goi hoko he kahau tuange pe ke hoko he kahau tau to kolospe he vaitafe he halfa ka wa he tawa he vaitafeAlo ko tala no kan ke audit reports o mahoing au pito ke ka tae ke na ule na financial position ye ngai tapa ke o me fa pa pato ki aloi ke me kan tala no ke interest kan me to ka ko me kan fu te mini ke fa ma opo en nga hili po ti ka lava ai nga sio le ki ai ko ha investment if ma me tu a me ngai panis ya hange ko ni tala no ka tau tu ki hoko ato e tau ko me kana tau tana ke ane hu ko fu foi me mo e ta ke solo pe pa e ha invest me tu o ne fakalele e pa pa le na tau tana ke ane hu ko tau me tau uhinga ki ka tau alu mama le mo palani e folau ko ni sector aviation ko sector mau inga pito ki he me fa economic me fa social e te mau inga ia ki au ko regulator e ministry ai how mo malu ka ka e fa ko kuna sivi o pa gua hanga interest me tu po pe ke sivi fa le ia e regulator pe ko partner ia u tau ke ha ka he tau fa le o pa tau o se pe ka o partner o mai me tu ata time ko Chatham Airlines o sa no tu ko ni ko partner ni o na willing ke na come in o pa na mai na mo expertise pe mo resources mo capacity o le pa te ni hanga tu ko ki o lunga ai standard go tau ngaki ke tau flower puna falo tu no ko me tau fai ke tau ka ai time tau bo pe apply lao ia ke ki ai civil aviation authority e mo pot nga ni public enterprise io ani ndefe ki poi mau inga pe ke e ki ton bale mia ko nga ku mau inga ngai la kanga ko mo ai ko mo tolo mo ta ke fonua ko mo tolo mo fai ngai fai tu uni manga mea pe e feliuli waki penga hi mea ngai tuunga ko ia ka koe kakai ia oksi e ke iai pe kakai ke ebi mga private sector ngai ko aiko ni koe ke ATSA mole ke mama ha pe ko ai whanga ka ko nga ko tau kawe atu pe me ta wha aki ko ni koe private sector pe wele mo wha kau leos o hake pe wha taanga ko sio ke wafu me ni e toi foki e whakaheka uta mo whakahi tātoi foki ke pāte taulanga osko ia katoa ngai mea kuni nei peisi pena mga tua ngai whakatotolo me ngai wakai hange koe hawe ATP pani tala mai alu ke tawa ako ya koe pako tano ki hanga koe whenga aki tau tano hen ke kau mau inas koe ATSA koe tau whakau ke ka sonasi tau ele te au tupu e heni e kau mea koe shareholder lai tahe maalo mea pako tau seo ke whalalaanga koe ka e hau pe hani he o wosi ila wai pe ni ihia
na nau tongani na fola ki muri nga we na te fok mai ki tongani ha na to me la u fo tu to tala mai ai me ko e lava ya ko ma winga ia he tunga ko ko pure anga ke ne hanga ia ta ki kina me ko ko fra poto poto ko winga o ko ai o me pelo tonga kulele pe me pa we pe mo kakai ko tau tala ko ni ko kakai ko kakai tonga pe ko ka nga we tonga pe ta o ne fia ai nga ka ta ko ni tongani to tau ni to ko hau lau miliona toko ni ke kakai fonua ko ko hinga tu ke tau whakakau kau ke ngai mea ko ya o ke ko hai pe ko ha o ta hai o mai whakamatala te lava ai moi pa tau tu hak pa pe pa tau tu ke ko tau fia men ko lau kai lona to ko level o maalunga ta ko level ina ko i fai fatonga ko level o maalunga ta o ku o ange ko ni suto ne ki he pulenga ai ko kabineti ai ma fai whakalele ngā o tau fonua ko hono wa ko public interest o ku he pulenga nga pa te neongo ya ha mau e hoko pe wesi ai le le kakai pa ku i hono fatongia ana ke to mai ke fa nga wiki wa pe ko me ko tan ko private sector ko profit motive ya ku ne dominate private sector ko dan ko ngo ya e pulanga ngari na wesi ai le le kakai pa e hanga le mai pulanga to mai fatongia ke sio le le ki ai pe to ton ke tuku e fe tu fe ha pe ko me to nga wiki ko tahi ko pe mga pa le mai he ani he waf kun salo te ko waf ko va u ko pa pe ke ala to e ministra ko ana fatongi ko ministra ko ni pe mo pulanga ke fai ha va kai fa le ke ngai fai fatongi te ria na to ki a ha ke tai mi ko ko fa tama ko ke tau to ka fi no e ke to ta ko mo fi tau mo ta ma ko pe ta na ke na pa anga ma o pa anga ko se ko ta ka fu ko na me pe na to lu ka kuia e whakakau kau pe, ka tukuange mea ke whea aui a sektoa tau taha e lele ia ke kakai. Ka kai ke tonu mau pe time ko toa pe, work he time ko toa pe. O kuia pe private sector failure ai. Ko time ko fail ai private sector, o kuala tu rewa pule anga to o mai ko hiko lele ia kakai. Ke wha ngawi ke, o hanga pe ko mea whahe minister ko. Moha toi minister o kuia whatongia. Ke siwa tu koe ki ai pe whaha ngawi ki ai ke whafoka. Ko mau pe u whamatala, ko e whakaukana pe whake aru ke tala. Toi mau pe me whamatala, ko e tō taha ko i ai o shortlist ia, ke tohi ke lakanga CEO ko he lulu tai. Ko tau whakaukau ke ngai mea pe o whewhe ia. No tu ke minister apu ha ne se o ta faku. Ko me pe ke ura ki haka o lavi ke e Katalina. Ko kau se hau ta ko e ATS have no clue. Ka ia hau te ilo au ke takana to. Kat ko e fai tutu ni na e base pe ia national interest. He whaluk fua. Hala ko me ni ko ta ke ti o ha ta pe ko. Ka ko me ko asi mai. O ni hanga o mai whakaukau ko pau ke fai mo ngā ue ke Steva toa. He koe, ka hanga whawhetau la ki e mea koe ni. Koe pehe koe ke whakangata, hono hu mai, pehaka, ai whaitoko na tau pu. Koe responsibility a tau tolu ke tau work out how. Ka hanga wate ki whakatata koe ni e tokoni ka koe. Koe tau ko osi, na e puke he kau polisi, koe mefien. Wha mano, ni maafe tolungea ua nima kalami. Tauni fitu tahape. Ko kupoi ni hei kai ke taulawa loka, alwe CCTV, alwe matapa uaki, alwe matapa ua. Koe foi waha ape koe me wakapuna ki he terminolopa tau tuange le vai tau tolke private interest. Ka koe natula o e sewesi koe Crown Handling o natula monopoly. Koe te hakau taha e poka te airporti. O airporti pe. Ai o whakanatula pe ia ke whakamaa opo. Mahalo na iaha interest e kau mea koe na nau whaitutu uni. O tuange ke whakalere kau taha. Mahalo na iaha nau interest a nau tolu. Ka koe taimeni o alupe taimi mohono ngahi mea. Koe e Melistana, o ko ilok mahino ka upa, ko uhinga koe ki drugs. O tau loto tau toke tau fi ona te hapa. Kako konga penya, koe ke maha matau pe he waha drugs ai. Kako konga penya no tahapune umata paaka tau sio lelei. Ko hanga lewa whaka eke. Koe ngahi keisi drugs e fiha, ko mao ki he ATS a. Koe whakamatala koe nai o mai, katoa kakai koe nai mao koe malai wakapuna, koe kau kaina nau ka ngau, koe kau cleaner ki he tau,
pe mo kau kasto mo kau ha ko kau ATS Wai kau tamai mui. Ko hinga ki ai. Wai kau tampe mui. Tu upe ko te ke sivi ko te ke ha. Koia. Ka ko poini pe ya ko ka pau tau siure sa pau dis. Pe tata pun ko pau ke fai ngau ke ste vatoa. He ko no inga ko ngahi mata vai ya. Tau sia ke ateki ko ni ai sistemi ko mea. Nau kawa na tole pe se te hiva security. Ki mata pau tape. Ai go ai ka ye ngau he iti sa ta ni wano ko si mau na nau ai na fai to ko la ta. Malu na go na to lu yang. Ka wa Ja, vielen Dank. Iya. Na nawang apio ka ko ti ko rate ko no ku mai no ke ko ti pete na ua ngai por kala ma ke na fa matala tu ai ko ta uhiki una vai ai ko na pa anga fa ki ho ai ngau ha to ta klontini overtime ke siving ai container alfu ke lahian pa na weekend ke panga ta ni ma ke ne kava pe e totongi overtime ko e office e ko totongi ko nga ka nga overtime pura I rate pa ko ta me ko na hanga o hiki ko no fumigate ko no faka ahu ko ngai container ai ko fute ngo fulu fatata e panga fitu ni mai ai ko fute wano e panga te ni mano ko panga fa no e panga e tolmia ai container fute fa no ai ko tu ko me Allah ya ko nau hanga o hiki ai ko cost recovery na ngai ake ko hiku ai fai to o ba ke alu ka nga u pa fu ngai nga ko fa ke container pa ko fika ko na fi mai kabineti na mai ku lo mai ba fe ka ke fa foka na to ke ma tala no ke ma ko miti ke public sector me public service o na ma fa matala fa le le ko hinga nga hiki ka la fa matala ke ka na fa matala fa le le pe ai ko cost recovery ko ta wa fe ko ta la fitu nga rate pa ko nu ki hiki hake ka lava recover na fa ka mole ke nga hi uta ko ai ka e ko hanga ko me ko fa tala no bena e ma winga ko o bio security ki he ta fono pa ma winga mo fa fa le nga me ko nu finga ke na export ai ko na me ta ko hiki pe na fi me pa nga fa ke pa nga hanga funo ngai me fa pepa go na ngai ke ko tu te na to ki hanga o atu e ka se te e lao ke na hanga o atu ka mo tolo ai fa ki ke mo me peke te mo ka ko la ta fa ka wa ki be mo fa matala fa puri ko ke ka mahaki ka go fa va ka ya tu e to con baremia ki o gu sai abito pe ka go u fe hu ya ga fa ka wa ki be mo ka public fika hange ko mo tolu ko ni fare area ta po mo ki mo tolu ko te wa ten ki fa fo ke fili fare area e dia nga fa fe tu ala ko ki ai he fi ma u kakai ko nga na te wan ki fa e fili pe te kakai ko ke ki ma ki ko ke ki ma lo pa pe mai ko I kai pa pe mai ange ripoti ba ka ki ma ripoti ko nga la ko ya pa ke hu ko ki fare area pe la ho pe ta pa ke pu ke ko fare area pe to tongi ne vai e kakai ko fo no ko fe hu e pe ta fa ki ko ya ko nga fe ka wa ki ko mo tolu ko kakai ko ko he lao pe e fa ka ata ko lao pe ke fa ata ki u hinga ma hinga mo lele ko fe ta mi ku nga ni na fe mana to ke mai mo te si mo lele ka te to ki nga o fa ta pe ko yo e ka waka se va fu ke te mo lele ka e ya no ke ta no ke ma tol ko en ka politiki ko me pe un ta ke te ata mai lele pa to tongo to mo wa ke os pa ko ia pe ko to nga ia to ki va kai e fa le are va pe u ta no ke u costly fo ke me go ia na se wa ke fa le pe fe ke fa ka ko consulto ne requirement ko mo si mo le pa mo to yo quantity ko mahalo e hola to ko la he ke na to quantity na uli fia na to na discos ka ko lao ia e to fa ata be ia firma u mahin o firma wai e fa matala ka ke tau bi ke fa pu e to ko lao ke ne ko to en pale mia ko me a minister kana ek pe ke ai ma interview fa muy
na ane mea o pehe koe 1 million na koe nai o mai koe ke tokon koe ke lulutai hiki ke whahala ke tuk pe ta whaaki ai o sene mai nai ua me iai waka e pepe o ke tuk pe 1 million na koe ai he kamata koe mau o mai koe ke puranga na e pehe e fie mau ke he nai kamata fu ki na wo ke whisky he commercial bank ke fai no ke whakakake aki pe a mai koe ke tunga ko ngari ku tonu pe ai ue i holo pala ni mo fa fotu tunga pok tike ke ave ha tokon pe he ye ke lutai agora tu te mini ko na puna ko vaka e tol o ku he tunga le vai tau viability a ko ke na mai na to fa matala panga ko me ko o mai ko ki he ke ma to lu ya ku mahino ku lava o ko ke firma o panga na ko ke fa tokon fa panga time aya ko puna holo ko ku lava pe recover cost pia totongi mohanga i mea firma ke totongi pe lele ko ia ko ha wakapuna hangi ko sapa mo wakapuna ua ko tunga lele mai ko ka bana ke mau ta wakapuna ko na puna e tolu waka sai ko hu mai ko ne ngahi ka ta ko na interest ko ke na ka mai ke fakalahi ngahi se ko firma ke firma ki e ka lele be ke ka ta ko na resources lele na to ke o mai mo ke loto ko tunga ko he tai mini ko no finga ke tonu ai ne tu ko he tai mini mo fa ton mo fai pau ke la ko si revision ta ta no ke ani ko immediate issues ke address ko ne lava ko ya pa fa le fa ko fe best way forward ki ai pe ku fe ka wa ke pulanga mo ha ka investors pe tu kuang ya ai ki private investors ke na ko na to mo ta ka ta ma ko tupe ko mau mali e ngahi feu i e hatani famalo at ka fayongo e lava lele ai conference fa fayongo e hatani pero lava ia ai kakato ia e tau polkalama ki he weekendi ko wike ka hau e tok fanongo nga tupe hono taimi pe mo a e fa hoko ai po fa famalo ki he togon palemia pe mo ka minister he na me a he ni hatani ka ta fa os ko ke lesa tau eki mo fa tu mo fe hala mali manoni ki ma tu ko ma toli hatani pe ona hiri ka fa pe tangata amen pe a koe lava kakato ia ai whatamake koe kau whaiongongō pe mo e ki tokon palemia tuke tātani na first malohi pe me he whale whataanga ko ia ai St. George i loto nuku alofa ai ne o hake ngai kawinga keke ne tukanga ke e pulianga i ono tuka te ngai whaiki ko ia i he whatamake he ko eni o te peta tau pia me he whale whataanga ko ia ai St. George me he kau whahako whatongia ko Hilda Minoneti temsiane mani pe whokia sosia lolohea ko au sinari tu iwai ka tau whoki he ke e whiseti malo